Nyuma ya rwimbo rwa gutumiria muthia jwandwa gatigati ka ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na MCA bambunge ya county ukuringwa ntuku egoro ntuku ya narwa bamwe ba MCA ni bachumiritie kwariria ngwataniro yeje akiaria MCA wa kanuni Josephat Mugambi ni ameneretie bareba kuga nembete MCA arethiritu akiba kinenkerwa ingavana kenda kuthiria manto akiuga ijini nguto itina mwerekera akiaria nawe MCA wa Igembe Status Mutiria ni arombete ya Meru urekeri ni ontu bwa kurita kwa maendeleo ndendo agatigati kao na ngavana iramatite kwa mieri 6 muthingatano akiuga nande nikagita ka maendeleo kabati Dennis Mugendi na aranerite na atongeria ba na atutumira ripoti iji. Ngwataniro irikitie ikuonekana katigati ka ngavana Kawira Mwangaza na ma MCA nandi Mumeru nawe augire ntutanise ng'ombe nyaki nio ithigithairwa nthi akari bare athira nibo barombiti kunyikira muno gukurukira ndwa ya ngavana Kawira Mwangaza na ma MCA na nandi bari na kya kugwirerwa nikuthani baije witi na mbere bukonekana meneneji maturene ona kinyamiciene uningo sokeria awangabana Kawira Mwangaza nkatho nyinge muno nonto bokwatanira na MCA ndatarite MCA kenda ethro ainkathi yokinyila ngavana Kawira Kawira Mwangaza awete ate ito muringa thimo twetwe ngwa itwaiti na takuwa nende nonto Kawira ngo sokeri nkatho nyinge muno pio na kinya 2027 kure kwa noye kurenge nonto nura watanire na nkathi iranga twokinya ngiokinyila ate tire atbabi gibikito iritu muno nonto bangwataniro eu nonto tukomyanjira tukabwithirwa ya nara weto risabu tusumbuka muno koitweka maiya iyo tusemania na barabara ithukangi turete muno ngwataniro withero na MCS na Kawira Mwangaza nono kona no twagwitha Kawira Mwangaza ga kona MCS kuthia kinya supplement material ibo basaina na bakaro musedira no maendeleo ya Meru yo choka nyuma kwa excellence Kawira Bruna batu come down bura come down aba msinya baba the princess nyawa the bara bakimnya at least nya Kawira nyawa kazurira ye ora nyawa bazuri edi kwenda kwa nto wandu atenda ngwataniro na kanire na MCA na governor excellence Bishop Kawira Mwangaza beke ntukimwe dai kabati kaende masinani tukire mairo barabara tukire ana school fee na inkwenda kwa governor wetu kwina tu betu tu nabo banene no bara baterwe ki yes babenda kwa mawaziri kuna mama eta wa Harriet Kadata itwisi to ananga ni to la no mwitite no kedo mwangwe kinyawe mam watu ngira we to wiwo entugaruari eri mininga ta no nembe ya ni baba fa muguma kendo kenge gabiele bakawatanira ngabana ari obisine ngabana nenda leo itangwe mazinani nonto ari obisine 2027 yeyo aka na moji ruthe ne iji ne tusemanitie na MC wa kanuni Josephat Mugambi ure baba ingi bayita chairman na ri twathira kinyabono ngwataniro ibarendaga na bare na baba gwita bagitambagi urongo kuga MC abare ini Kawira ni endi ntonde ciao gucokeria ngabana nkatho nonto nya wa nkorweke kwendama na kawa wa imatha na nya batu itugwitikiria na inkwera hantu bonde bareke propaganda nonto abainge no kuona ke social media barua nanga MCA si baretire wonka MCA si mpesa banenkerwe batu itukura mushara na by the way nya ugakolele MCA si baba ingiara te anto bora omeamu MCA si re airongwera no kuona bonde tu ibangite ende batu tu yara nonto bakuritira anto ngwete te mya itatu thano mpesa aidha tu saliti anto beto andu ngwete kia majority 99% nyanto barende ngwataniro ende na gengira onde ke muntu rombike gwethera kiara cio mwe meo thingwete katero inyo kuri anto barenda ando be yendelea kuruga kenda bomba kufaindika kana bomba kuendelea ku neno ndo mera ando ithererio kuri eta kenga nonge ke speaker kana eta nara ke MCA kendo na bya kuri ndo itobera moteri yara ingiro yoro batu turombete murungu muno turitandiria ngwe myake ne wirio na yeta thuru ongerete na kuga bari MCA bakaritie ngavana Kawira tarume maigone tairia rikone la ngavana Kawira inyere nio inyambungera twe mugario iria riko ureta tege bora mwese ari agaracheria asa mugiretiana ende la imanto ya kuimpeach kana ndwa
utisio tukwenda Meru no te muntu umea kuyanwa na mantu yonto ya yau no ntuinyarira twatonyere o twanjiririe mantu twega kwena irumia antu bara benyumenga bana babenyumetu muntu ari ndio na gari TV-ni watu ko muntu wonde na kurumana endu thai itukwenda ukaringa bana nikenda omba kuritira antu ngwe mantu ya weta kuanga itukwenda kurita bana na itukwenda kurita speaker na itukwenda kurita CC yari yoso ke Meru anyuma nontu ogia golele ke budget iga yetete kuingwa no thie gutwathithia sababu nimbi ni ndwera yithiriterwo miaka uyo meri uyo onde na itukuromba murungu muno no ogia kwetha wena mathwani onto ayo gwete nyethera ni pate kueta bamwe waberu bagiambunga tutenda na tutewata ni aringi ke mantu ne yoso ke Meru anyuma kenda 10 na kuthirikiria ma minister budget na mantu jangi bakamukurukiria na bo itina mbere kaunti ya Meru ni kabati loriani ruthiomi rwao si bara twatere kuri requirement ira cia ni twaitha experience ya miaka 5 kana bura ukomba kwithorithete ngweu na inya thai turerenga bana yoro o ringi mbere tutura ne arete intobia we bionde no ntobira ngabana gareta te bia by the way bia Meru no ntu si akauma mbe akauma north akauma central akauma east akauma imenti south na mantu yonde yetu na badu twete kandidatie ma PS beje si baraba tewi beje na tuka kurukia ndu na nyamba budget no ntu thaya twete June process ya budget ni endelee kubudhu ya 2023 2024 na inkomenya pundi gwirwere ronde kandero murungu embere ikiendelea na mantu yonde ngabana gareta na tika no gareta mantu yara atewetaniria saria yara yonde awetekiria saria county ngwetekia batu tukathithia yo na yara Mumeru wengwa kono kwantu bakuthithia aki ndene ya Meru county ingwataniro igikitwe kinyani MC Murithi Mutiria wa Ndia Igembe East batika turavira zimwe kwena ngusano nyingi no ntu ningo indacia kuringana batu tare na county relationship nora se power kana ngugo kwa ndenda wete witikito fulani ke executive ko mwangatha inda kompea ngona branjira cia gwithuki kona sibitari busi na ishu uria atarwanitie nkuruki iria ingi irumire kiri ntrimano iu ya MCA na Governor Kawira kuna 10 million ward funds ira cia kieto ni former regime ko 10 million ward fund ira ruta 3 million cia ambassador milioni mwanje yi isu tugere huku makitha kinjire tomba kunyana njira alafu next year kuringana ndo adisi tete no to respect guturari ya Governor yoro na still kwa tugere president deputy president akaruta ruling yake tuko Jumatano watu tena thina kenda kethi subsequent years uchi tekethi onto kuma next year tona kethi million 15 to garanda na public to 15 minus 3 million cia ambassador itwero ethini watia Dennis Mugendi Weru TV mushine o Maua county ya Meru.